mwami imiryango migari kinguke twishimiye umurimo hayakora wagure cyane. Ndagushima yuko uri Imana yumva, wumva ibyo twavuze mu mvugo zumvikana, ukumva n'ibyo twavuze mu ndimi no mu masengesho atavugwa. Tugukomeye amashi menshi tugushima. Sawa. Yeme dukomere amashi menshi. Me Ushize nja kugenda narasezeye ndarira abantu bamwe bakaza banseka ndariza, ariko subwana hari caza kindiza. Uyu musozi nawo uboneyeho umugisha. Amen. Ko murabona ingene ino shati yanje imeze, ko murana ni pantaro, ibi nivyo vyishimo zanje. Nahangaye Imana izinyura kugira ngo ingirire neza. Bampaye amahirwe naje mvangeze hano, ndabashimiye, ariko tuzagaruka ejo bundi. Banasifiwe. Bibiliya mu Baroma ibice 5 murongo wa mbere. Jambo ry'Imana rikavuga ngo ubwo twatsindishijwe no kwizera ngo dufite amahoro ku Mana. Banasifiwe. Twishimire ibyo byiringiro twahereye ku musaraba. Tuvuge kandi ngo amen. Nungana byamweze ngo umwana w'Imana. Banasifiwe. Amen.
twishimire ko Yesu yaducunguye. Turime muzajya ndirimba urukundo rw'umukiza rwamuye mu mwijima. Nzajya ndirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro. Nanjye ndikubwira mugenzi wawe, nanjye ndi mubo yanyuzeho. Yakunyuzeho kabisa. Nitwari tworohewe. Urukundo